Kaseng Neutrab Youth Council Northwest Khasi Hills District Matakasngi kalalit ban yakendo yu medical superintendent jongka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang ban pan kajing pensyai halor kajing penslam ban issue yaki birth certificate bat karukom thungkam sop yaki officiating post hapo kani ke hospital. Hapo kajing elam General Secretary Samla Shembor Langren badu Organizing Secretary Samla Walam Jaran harangkat kidekot kilayo banyakren bat pan jing pensyai hakaba Usamla Walam Jaran habakran syakilar pathai kubor hadian kajing yakundu ulayat hu ba kajing slam ban issue yaki birth certificate kadai namar kajing duna kinong trei habaya day ban pet ya kajing issue yaki niki birth certificate bat sakawai kalong ba kadaw kajing slam ki pat ba ban penbiang yaki kot kisla. Usamla walambok ula kamru bakaseng dangshen kelalap baladon kajing tep kam sop kabajur bat ula kenoru da kabaong ba haba kisamla ki balada ban puli bat haba ki wan ban tep kam ye hangni hospital layat hu ba amshemdon ki pos balat lani bala sanction daga sorkar. Nakaliang jungi kumka Neutrab Youth Council Northwest Khasi Hills District mutasi khnai trik niwan ban kendu ani UMS hagani si halor ke arli yimat kajing penslam ban issue yi birth certificate but kajing tung of shooting hakipus baper hagani di department te kapoin ka banikong kamat ka banikong bangiya wan kendu ani kalong ba balai kajing penslam yi kiniki birth certificate te ndang ni lawan hani ban kalinu UMS ni wang ba kadi na kajing duna jong ki manpower but kawairu kalong ba kajing penslam hani kalong ba kajing penslam hani kalong ba kibriu kila bende na kajing dili jong kikot kisla kajing bambiang hak babun bagi breakin penbiang ye kikot kisla debat kapoin ka baar kalong ba kajing tung ki officiating hani ka ba ngi wan ban kandu yu mas kalong ba habang ngi kali yu idon em kita ki sanction post hangni hapo civil hospital namar kumbang ngilap kum kaseng kumbang ngilap hakani bangiwan kendu ni kalong ba ki babun ki bre ki samla ki balanang lastan iwan hangni ki thap kam iwan ba apply kam hangni henrei haba lakali par ki omba umdan post umdan ye henrei ka jingthung sop ni pa kalong ka bashar khai ba kalong ba nakalian jungi kaseng ngilala bisya ba ka babun ki department mo ni mo ka babun ki jakat rekam ba ki tre ni long ba jingthung sop ki henrei nangila kali lawat bani amantangi omba hatu igini ki jingthung post kadon ka sanction post ni am yang umdan sanction post agani ka hospital par ka cingkali jungi kalong ba lara ka sarkar kam ai gidi sanction post te kumno kan syukanti ya kani syaka district level namar kumbangi wan kali manta amas ni uang ba ya kani hospital lashu upgrade nak civil subdivision syaka district level mo ya kani ka civil hospital ni te kumba kalong menta nakalian jungi kasang ngibu ujing ketu ya ka sarkar ba la kumno kade ban penstat bat kampun kloy ban sanction ni kipus ibadon hagani ka civil hospital ban kabadairu ka district jong kamairang hi barok kawai kipus kiba ngi ang hani kalong ba kidai kipus kum ha kipus hani for receptionist de kipus kibadai hapo ka birth certificate de kipus kibadai hagi ki grateful de kibadai hagi LDA namar bahani kalong ki kamen power kalong kabaduna bahani de lara ka sarkar kam penbiang ita ki sanction post hani kemud kalong kajing nong ka bakrap yo hagajing yo jingtep jungi habangi kelinu UMS ni halot kipus hani bakat no tli latung hani kipus hare yakata umla ban ay ka jubab ka basyahi